cijena plina i tržište plina nije zadovoljavajuće, nije rentabilno. Za kuće strašno skupo. I jedina alternativa za normalno grijanje velikih kuća je trenutno drva, ali samo drva. Preko 3000 km bi bilo. Gdje je tu još instalacije plinske, gdje su tu bojleri i ostali te stvari. Ovo je trenutno najsigurnije. Toga. Taman je da su oni uložili svoja drveta, ako lane nudi. Prašina, kad govorimo o grijanju iz domaćinstava, dolazi uglavnom prilikom korištenja drveta i uglja. Dakle, jasno nam je da kad koristimo prirodni gas, gotovo da nemamo emisije čvrstih čestica. Na drugom mjestu, kad govorimo o zagađujućim materijama, je sumpor dioksid. On dominantno dolazi iz korištenja uglja. Vlada dosta ulaže u utopljavanje javnih objekata koji su i onako na prirodnom gasu. Tamo se mjere energijske efikasnosti veoma brzo isplate i lako je dokazati da to nema skoro nikakav utjecaj na kvalitet zraka. Te su mjere efikasne ukoliko se rade na velikom uzorku. Dakle, mi moramo na hiljade kuća utopljavati, subvencionirati prelazak na neka goriva, na neke uređaje kao što su toplotne pumpe. Znači, ne postoji uopće propis koji bi obavezao. Nemoguće je riješiti bilo kakvim čarobnim štapićem, ali ove mora se rješavati na način da se eliminiše dimnjak po dimnjak, auspuh po auspuh.